I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo, kao što vidite, igrati Free Roam City online. Sada ćemo ljudi igrati jednu trku. Ako želite, snimat ću ovo sa Adnanom Sarajevićem ili Ajraćem. Obavezno posjetite njihov kanal. Vidite, ja se gore zovem Benz. Vidimo kad će trka početi. Trka počne na 170 km/h. Ako želite, ljudi, pišite mi u komentare koje još videe želite da vas koje još zasad sam počeo snimati Free Roam City online i Clash Royale. I pišite u komentare ako želite još neke igrice, na primjer Headball i to. I da znate, ovdje moja sestra gleda neke Thundermane. Kad počne za 83 sekunde, odigrat ćemo dvije trke i odjavit ću klip. Vidite ljudi, kada kucate snow, pada vam snijeg. Sad će krenuti trka. Ima kako kreće. Trka kreće za pola minute. Da vidite šta možete sve u ovoj igrici. Imate za kola, motore, avione. Igrao sam prije ovu igricu, imao sam preko 100 i nešto hiljada. Igrao trke, pa sam gotovo svaki put bio kad budete prvi dobili po 10.000 konica. Vidite, trka je krenula, ne vidi se ništa od aviona i kreće. I formula me udarila. Imate takvog malo da varavate. Vidite, tu izađete i skočite, samo raspadnite kola i idete po gasu. I sada ja mislim smo drugi, kako ja mislim, ali nisam siguran, ja mislim da jesmo, ali malo i laga i jesmo, drugi smo. Idemo ljudi još jednu trku. I imate, ako nešto ne znate, samo idete ovo i help. I dođe vam ovdje što možete sve. Drum, counter, range, follow, therapy, death run, run, sniper, police, snow i free money. Odigrat ćemo sada death run i odjavit ćemo klip.
I krenuli smo. Idemo. Da vidimo, nema nikoga na run snajperu, ali nema veze. Ako želite snajper, samo idete ovako sa crtica i run sniper i dobijete besplatno snajper, a imate jednu pušku od 5000. Idemo. I kada padnemo, odjavit ćemo klip. I evo ga kraj, sada se vanja treba gore popiti. I završili smo. I to je to sve ljudi od ovog klipa. Subscribeujte se i lajkujte ovaj klip.